Best collection Mizo channel clear to te chibai le vek ule. Ole tuntruma chuan India Future Weapons Part 2 kan ngai thla ho le dona. Chu mi rual chuan India Defense Budget thar kan en ho bok dona ni. Indian Future Weapons Part 2 Tun mai kum thum kalta trangkhan India chuan defense lama upgradation program akal chho puya. India ral thuam tam jok hi tun lai bo ro ka chuan a thatok to lawin a hlui chana chang to a. Chu wangin ral thuam lama in tuai tharnan he upgradation program hi India hian a ron duang chawani. He arwa man na hnuai a hian helicopter zanga tui hnuai long som pani in do thlona mi pakhat khalchi zadon le pilot pahni en kol chi za somhni borvel nei atuma heng ho hi kumsang hni somhni pasaria chuan nei man a beisei ni thu donani MRSAM surface to air missile le self propelled artillery kumhni kalta khan India hian Israel nen missile chungchanga inrem na thuthlung dollar tluk le ding on hni point panga manan ziaka he an inrem na ang hian barak e tanti khomwala tanga boru ka mel maka na chi siam chungchang te mun lai hol ka phak medium range surface to air defense missile siam le ti phui sui chungchang atelani heng ral thuam te hi Israel Aerospace Industries IAI tele India ral thuam siam tu te thodun na turani a tin South Korea nen inrem na India hian a ziak boka lai pui mania in sa seng thei self propelled artillery millimeter za somnga 52 caliber self-propelled artillery chu South Korea hena trengin India hian a leidon ani heng ral thuam te hi kumsang hni somhni pathum ma anei man India hian a tumani unmanned aircraft system the Guardian unmanned aircraft system UAS zingami MQ9 drone predator chung ko zingami chu India hian nei atum meka he drone hi ka video masalama po khan MQ9 Reapers ti in karonda chuak to a kim sangzo ke endu kanom chuan kan lo thlir don nia he tiang drone hian meter somni a sei thla anaya Honeywell TPE 331 engine mangni in ateng ki khata tuye thun hian KM sang khat zasari somruk pakwa thleng thayani fit singa sanga thlok thain en thak na a thok thei bokani darkar somni pasari cholawin thlok thei bok he tiang drone hi India hian US ne na tangin kumhni kalta tangkhan leitumin alo hel to a he tiang drone changkang hi India hian somhni pani vel leyatum mani INS Aridaman class submarines INS Aridaman hi tui hnuai long India na tukmek te zinga mi ani a Arihan class thachang dol turati ani India tui hnuai long siam zinga nuclear thachak na mangati kaltur pani na ani don ani Arihan class nen khana inang dona lai pui muka chuana pariat om turati ani a he tui hnuai longa hian mun lavak lava mel malong kap che thei 24K15 Sagarika short range SLBMMO 8K4 SLBM chu vu ani anga Arihan tui hnuai long ai khan nuclear khola man hi achak jok don ani tuna hian Indian Navy te hian Aridaman tui hnuai long siam tur hian kutan thlak to a kumsom don lai Aridaman class India ne lo man to aya lian le changkang jok tura ruwa manani a US in Ohio class submarine anei nuclear power submarines ang tiat vel tur ni a soyani India hian tui hnuai long chak le changkang nuclear submarines anei mai tur te chu submersible ballistic nuclear SSBM nuclear ral thuam sin tui hnuai long ang chi te Arihan class chu tiang nuclear ral thuam a thuam tui hnuai long Aridaman class pathum te hi alar zual te an ni ome ora UCAV hi mihring tel lo ama thlop kwal thei thlona unmanned combat air vehicle UCAV ani a ora hian India tan en thlak na thok thei dona mani inven ral thuam anei mai baka mel mate run turin ral thuam le tun lai thiam na thuam ani don bokani ora project hi Defense Research and Development Organization DRDO ho 10 an keng ko meka Indian Air Force tele Indian Army te tan ora thlona hi tin zone dewani ora pian hmang le ruang am hi Aeronautical Development Agency ADA ten an khoya ora hian bom thlok thei thunun thei chi pahni apai pon thei don bokani Project 18 class destroyers
Project 18 class destroyers in do long lai hall destroyer thar som pariat siam turin India hian trana la meka he in do long lai hall hi changkang le tun lai thiam na manga thuam turani silai thel tiang close weapon system anti CIWS te radar thajet mai advanced AESA le PESA radar te bunani don hlomani kakinda sipiat le mash gon LNT te trang hawin an buai pui meka ton sang ko arit turan ni hlomani chuti lain DRDO le Bharat Electronics te chuan thodun na thuthlung siamin radar tharan siam don boka air and missile defense system AMDS anti chu anlo ti changtlung dun to bokani Rafael indor na tharlam ral thom lama indor na le inrem na zia hi thomhnolai angota ol samani lo ti kan hriata thawme France thlona the salt Rafael lei tura India a intin tuarai dan en hian thil hi a ol ai lo ti a chiang reng mai anin rem na angin India hena heteng indo thlona hi pathum ron thleng to in heng pathum ho hi India thlona pu te Rafael jet an lo mel thriat nan le an lo chul nel nan pathum hi ron thleng to ani a France mithiam ten training an pe ni in sarkar thu chu chuan atar langani Defense Minister Rajnath Singh chuan Rafael thona masaber ron thleng hi October ni riat sang hi som pakwa khan alo donga kumin mei thla hian adang pali te chuan India aron thlen be se ani thleng le man takang mo India in France sarkar hne na tanga Dassault Rafale in do thlona leinan hian euro tluk le ding on sari point somriat pasari aseng dona chu India poisa chuan chengwei bel che siang ruk sangli zanga som pakhat bor vel zetani he inrem na hi kumsang hi som paruk khan ziani in India hian France sarkar atangin Rafale jet somthum paruk le yatumani heti la hian India borok sipai ho tu pa chuan Rafale jet somthum paruk chu atam tok to lawani Pakistan chunga leng tur le China ipnan Rafale jet somthum paruk chu abai thamlam to ani tin lo soi ve bokani India defense budget kumsang ni somni pakhat ole tuna chuan India defense budget kumsang ni somni atanga kumsang ni somni pakhat sarkar kuma India defense budget tlang pui kan clear don ani hei hi ral thom lama tui kher lo tan po nole satana poi mo hrim ome kumsang ni somni pakhat chunga sipai en kol na le ral thom le en kol na abe bom man na tur India defense budget hi dollar tluk le ding on somsari pathum point somruk panga ani a India poisa chuan tluk le ding on sanga zathum somkwa pani vebel che somret pathum noi somsari pakhat sing ni sanga ani India hian hemikum financial year chung hian ral thom tam tham fe le tuma ral thom leina na suma sen tur hi defense budget atanga parcent sang tak ani awangin sumin deilona na sadon ni in thilchik mi te chuan soyani Defense budget atanga India poisa tluk le ding on sangkhat zathum somnga pasari veibel che somli paruk noili singli hi ral thuam thar leina turani a tluk le ding on sang ni zathum somkwa paruk veibel che somret pakhat noi som pakwa chu ral thuam nei sa en kolna le thuam that nan te hlole ham that na sang tan man turani defense lam kai nei ruang am din nan te le sumba vom hlum nan te manani don pokani tin sipai chol to te hlole ham that na tan chengtluk le ding on sangkhat zaruk le paruk veibel che somriat pakhat noi somthum paruk le sing sari te manral tura ruam hanani bokani US in foreign military sales program akal puina azara India chuan US drone MQ9 Reaper Predator B anti chu somni pani le yatuma hemi tan hian India hian chengtluk le ding on za somkwa veibel che somnga noi sari man tura ti ani bokani tin thlona lian PH maritime surveillance aircraft anti en thli thlai le en thlak na thona na thlona lian leinan India hian chengtluk le ding on somsari pathum veibel che somni pakwa noi somli panga chu man atum bokani Gulfstream aircraft 550 pani leinan India hian chengtluk le ding on somsari pathum veibel che somni pakwa noi somli panga borvel budget ada boka he thlona hi en thlak le en thli thlai na thona na tin zona ni deuh berani tin missile changkang Advanced Surface to Air Missile System 2 buat saina India hian tuk le ding on somsari pathum veibel se somni pakwa noi somli panga arua man bokani tuna hian Indian Air Force ta hian chengtluk le ding on zali somkwa panga veibel se somli pasari noi riat sing ni chu kumsang ni somni pakhat
sarkar kumatan hian an dong to a heta tang hian friends in do thlawna Rafael po kha an leidon bokani tin Russia missile ka thlakna S400 po Air Force sumatanga leitura ruwa man ani bokani tin tuipui sipai Indian Navy te hian kumin sarkar kumthar kumsang ni somni pakhata tang hian India chengluk le ding on zathum somthum pali veibel che somni pahni noi somni pakwa le sing ni endong ve to boka nuclear ral thuam sin tui hnuai long le stealth frigate te hi Russia hnen atangin India hian a man ho saka a ho man hi kumtin pe kangai thin Navy te hian an poisa dona tang hian an pele don bokani Navy te man tur MH-60R helicopter somruk lei turin US dollar tluk le ding on ni man hu US nen in rem na zi an tum bokani Indian Army ve thung hian kumsang ni somni pakhat chunga an sum don tura tengin India chengluk le ding on zathum som sari pakhat veibel che som pasari noi som thum pasari le sing sari an dong ve to bokani heta tang hian ni kumlama an lo cha an order to laipui le be bomte Russia tank T90 le tank laipui mu mante pek tlak an langai don bokani ole khati som kha tu na ta na video kan en ho the te chun ni le ta video dot len lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ule